Kajiyaki jong All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kabakilapan ngau bakin perking no yaki kali kamai ki bawan na shabar bandrung shaki jaka jongok kai perthai menta kalapoi sa shaki district council kani kamat kapoi shaki district council lingba ka jingmi pat jong kasen jok ki trai bat nongnya kali kamai ka briu nyotrap kapadai ka kenhun jong ka association kali kamai baro nadu ki trak hadu ki arsaka. Habalit banyak kendu yo Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council ubak Syambor Lang Renja kinoi lam ki bahak khmat jangka senjuk ki labu da ka city ka bakila kerpat ya ka council makan khmi lang no ya ka jinge jongki trairi da ka bapin scam ya ka United Khasi Jainti Hills District Trading by Non-Tribals Regulation kat kandai spa San Pusau as amended section 3A in bracket 1 in bracket B ka balak kedau baki nu ki balak business ka baken top ru ya ki bakamai kali baki dayban donno ya ka trading license habaki kamai haki jaka ki bahap hapo ka 6 schedule. Hakapia day bat kani ka jingdawa ka senjok naka liang UCM da ka jing sngokia ul aiktien baya kani ka kam un sa shongker ki bat ka tanat triet panwat ya ki lat ki linti. Kembangi kibun taki jingtho na po Asam ka jingtho na po Asam ba nimla ban le kum ka Sikkim model nimla ban buat ya ka Sikkim model. Di lamar bagi ang na bakala dan kata ka special architect nai emo na menta jong ka constitution kata kalong article 371F jong ka Constitution of India. Di kumtahi habang ios no kata ngi lengo ba kumno ba kinong ya kata ka ya katang ka Sikkim kayo kata ka special categorization ko ka Indian Constitution. Henry in dapat wat mangiru iyo kata ka special consideration na ka special administrative kabor no niyo na ka Constitution of India kata kalong ba kini ki jingdan jong ki ADC. De hapo ke ADC ru kadon kani ka United Khasi Jainti Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 mo ka section 3A 1B. De hangneru kala regulate ya ka trading but daki kam ki jam bala ban trade ki dakhar kana barte hangme hi ka jingwan jungi ko sipo ke HDC ba ni kwa ban ai jing mo sipo ka HDC bagi ADC pero ka hi ba at least ban nakaliang jong ka HDC ban le no ka ka lenti na senjam ban la ban khangi kini kali ban bar ban le kini ki tourist spot ki bahap po ka schedule area te tangkum tahi te kajingwan jungi rumenta ka sini shani kalong tang na benta itahi ibaret no ban kendu si ECM jungi ba ban pensyai kanika jingkwa jungi bata jingdawa jungi naka ya ka sarka even na kaliang yung CM ajumut na kaliang yung CM ti la ajumut ba insa syong meeting bagi member jungi bata trade te yong ba insa pentep ya syangi maka ka decision ka takalat kalinti bakila ban sim na po EDC banyarap yaki samla berapa hi banyak kami jam kanika beri penyerta kumba pitip hakti ki jaka bangi ni don ki jaka jungi ki jaka jongka ki debi bahap sexual area tengi na kalian kata ka perem ni kita ki ason ki ong ba nang tina Asam ki ong ba ka nimla ben pelong ki Sikkim model sini dari na kalian kumba keren banjir tan kau beba kadai kata hi kelenti ke ba ni panuan district council ha ba district council ni la lembaga district council kala ban te lakam ru dan saya kata jingwan jungi mentas ni berbagai day katakan non trading like itu non trade United Khasi Jainti Hills by non-tribal regulation house nam kat kandai spa San Pusau katu bala regulate mah jadi kalau kata ketuan ras ya kan ni ke jingong jongki Asam ban khang no ka marba me iti marba mi kita ki essential commodities ma kimdan hok kata ma kimla ra ban le kata marba bele ni la da pensyai ki ru shaki Asam nila pensyai Asam ma ba nila pensyai Asam ba pet ni khang ya ki sia banumwan chene ni ong ba unde ban de support tourist spot tangata hi ma nila da pensyai ki ru andre ya kata response ru kidan kalong mix response kalian juga ma kidan ki drivers ki bekerja ni kan ya kidan pat lamar bakini ki bami hikmat ki kita ki nong yalam na po kita ki association andai hapo Asam nitip ba bakadan da ka union umdai da ka association kidan da ka union kate kani ka jingmi jong kata ka association ru kami nano ngim dan jikep ma kaba arpat kalong ba
ya kan ni ka baong bankang bani baong kumbaong gi ba kamdan kata ka rules and regulation. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.